السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردك دقنا سوقاري يا شيخ يا وزير كريمة دبدا إيران عباس عراقجي يا شيخ إن هذا الله كسو يرى يوم مدحوينها لبنان جوزيف آون أي تهي مد aan laga fiicnayn mid laga fiican yahay wuxuuna sheegay in Iiraan ay miiska la imaanayso gorgortan kaas oon kula talin lahaa soo hadalku u dhigay Master Aoun uu sheegay inay joojiso arrimaheena gudaha ayna noo dayso warkaas xarweynaa in la wadaago qodobkaas asoo faahfaahsan kusoo dhawaada. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeeray madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun soo sheegay in Iiraan ay Lubnaan u isticmaasho sidii kaar gorgortan oo miiska wadaxaajoodka ah isagoo ku booriyey in Teheraan arrintaas ay joojiso faragelinta arrimaha dalkeena. Master Araghchi Abbas Araghchi ayaa qoraalka ku daawacay baraha bulshada ku leeyihiin marka la eega hadallada Master Aoun qofkii eega wuxuu u maleynayaa in 5% ama 4% ay Iiraan qabsatay 5% ama 4% dalka Lubnaan ay qabsatay isla markaana maalin kasta duqeynaysa dalka Iiraan. wuxuu dhahay Abbas Araghchi hadallada ka soo yeerayo madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun wuxuu loo maleyna qofka markuu uu dhageysto ama aqriyo in Iiraan 5% 4% ay qabsatay ayna maalin walba duqeynayso ayaa loo maleynayo ayuu yiri. Master Araghchi ayaa sidoo kale raaciyay hadalkiisii hadduu Lubnaan ay Iiraan oo u tahay kaar gorgortan heshiis ayaa hore loo gaari lahaa ayuu yiri. haddii anaga ay naga tahay gorgortan kaar aan mar miiska aan soo saarnayn Iiraan ay tahay moor horaan aan garanaysaa aan Mareykanka garanaysaa heshiis la gaari lahayn laakiin xaalad intaas ka duwan tahay. wuxuu ku daray in badbaadinta Lubnaan cadowgiisa dhabta ah Master madaxweyne Aoun sidoo kale afhayeenka arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqaaya ayaa si dadban u sheegay sidaan toos ahayn ugu jawaabay Aoun Master Aoun isagoo adeegsaday afka Lubnaan ee caadiga ah lahjada. wuxuu ku qoray barahiisa bulshada waa Ismaaciil Baqaaya waa afhayeenka arrimaha dibadda Iiraan. wuxuu iibinayaa qofka agtiisa taagan waxaa yiri Master Baqaaya wuxuuna ku leeyahay madaxweynaha Lubnaan wuxuu leeyahay qofka agtiisa jooga ayuu iibinayaa wuxuuna iibsadaa qofka ka soo horjeeda wuxuuna taageeraa qofka ka soo horjeedo oo cadaadis saaro qofkaas ayuu magaranaysaa taageeraa laakiin qofka magaranaysaa u hiiliyo oo taageero u iibsadaa. wuxuuna raaciyay qofka ku cadaadiya hadallada Iiraanna waxay imaanayaan xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka kadib isweydaarsi weerara oo ka dhacay saacado ka hor. haddana waxaana soo gaaray war degdeg ah oo ku saabsan
Israa'iila waxay rabtaa inay sidee laga soo xigtay war degdeg ayaa hadda laga soo New York Times oo ku soo xigatay mas-uuliyiin Maraykan ah dadaalada basaasan ee Israa'iil ay ku doonaysa inay ku ogaato mowqifkeeda ay ka qabto Iiraan Iiraanna way ka gudbeen xadka waxay leeyihiin Israa'iil waxay rabtaa wax walba oo Maraykanka uu soo gaarayo oo Iiraan la gaarayo heshiis la gaarayo inay ogaatay rabtaa waxayna leeyihiin muslimiinta Maraykanka xadka Iiraan way dhaaftay xadkii magaranaysa loo baahnaa way dhaaftay way ka gudubtay waxay ka berberi waxaan aan rabo inaan magaranaysa aan ka hadlo ama aan qorsheynayo haddii qofka magaranaysa deriska inuu ogaado maanta dhan magaranaysa in daba galo wax laga fiican waaye Maraykanka Israa'iilna waa xulufo aad isku dhow oo weli aad loo caawiyo si fiican loo taageero waa sax ha istaageeraan ay u taala laakiin waxay leeyihiin mas'uuliyiinta Maraykanka xadkii loogu talagalay way dhaaftay markaas waxaa warka degdeg hadda soo gaaray waxa rabaa inay soo gaarsiiyo waa in salaamaya inta dhimatay Ilaahay uu naxariisto inta xanuunsan Ilaahay caafiyo wixii muraadka muraad khayr Allah siiyo waa in salaamaya guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu mau Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu ke Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah satu bolok main guys, karena sakit kaki kita jogging tuh Monas biar kuat. Oke.
Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke. Guys, kali ini kita persiapan silaturahmi Lembang FC melawan Gelora anak-anak Cirapen. Tadi udah 1 babak main guys, karena sakit kaki kita jogging dulu Monas biar kuat. Oke.